Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitak yang suruh-suruhan ria cerita sapu versi baca-baca mena pesepele pengangar Ridwan channel 5. Mamare pada kemana kina pak baraka pak kamase pele pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kisah serasir untuk pemeria cerita sapu versi baca-baca yang memang pesepele pengangar Ridwan channel 65. Nadek tuan lupa untuk sini seserok ya perasa krepi pengangar Ridwan channel 5. Aja tak lupa serus-serus sakrapi pengangar Ridwan channel 5. Memari pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seser kedek pernah sakrapi memari pada tas sakrapi pengangar Ridwan channel 5. Memari pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seser ya premak beri mak pemali atau pemaliwi pada sengo gitu kung baca-baca seser prepak buraki tajamak jamari biasanya cening-cening hati seseran. Terima kasih banyak. Dan tentunya toya lo mak beri mak donatur untuk bantu seserta nak kena musibah seserang mamare pada kemana malep-lep dalek tanah laki pengelau subhanahu wa ta'ala pada kawan mak beri pengangar Ridwan channel 5. Jadi untuk sini seserang ya lo mak beri atau mak pemali atau mak jamak-jamak seserang jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 4881010239015332. Jadi pak calling nomor rekening seserang di nomor rekening 4881010239015332. Jadi mamare pak berita seserang malep dalitan laki pengalau subhanahu wa ta'ala nak kamar seserang mak beri pengangar Ridwan channel 65. Jadi untuk sini serserko ya sing kasusur walake nasabah angka mana perlawan untuk sini seserta mamare nak barak kaki seserang pasti mata jartok petalaru pengalahu subhanahu wa ta'ala seserang apa dan kemana kinalang dalek dan tentu nalang aja pajapan nala tokia disi-disingan nalaki dalek maraja boleh pengalahu subhanahu wa ta'ala nang kemana kina janjingi telah baca-baca seserang nasabah boleh kutak peta. Untuk sini seserku yang disiwalaki seserang yang hari itu baca-baca penglaris baluk-baluk. Jadi memuarai untuk seserku ya mak baluk makin laris dan tambah laris baluk-baluk. Nah tata cara seserang tata napas tak ketelo tak aja tamu yang kena cepat mata atas satu pertengah mata tak puram ke seserang tiga maraja napas terus pakai makarau seserang apa tak baca seserang mak kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayun saidung ya ilahi ubukka ko karena taralano wapitako sabak nalino pangelie lauko murewa mua iya apa namanya menyawamu taulaloe kumeli baluku nurut tudang Muhammad rinyawamu barakat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi upak koling baca-baca nasesra maka dibaca nasesra. Bismillahirrahmanirrahim. Bayun saidung ya ilahi ubukka ko karena taralano wapitako sabak nalino pangelie lauko murewa mua iya apa namanya menyawamu taulaloe kumwali balukku nurut tudam Muhammad rinyawamu barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi yang seserwala kemamari mak barakat tentuna dan tentu kuburannya rota bukan baluk-baluk tak seser kuburannya seser mamari nak barakat kiki. Dan tentunya saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya nakum kada tak salah seseran sahabat kebiasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Dan tentunya saya pengen minta maaf sebesar-besarnya buat sama-semuanya. Dan untuk sini seseruk mau capa aja lah tu capa gemet capa gemet tu capa aja tak milok dan pekamar aja dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.